Abantu abakhokhele ngabantu abangahlali ekhaya. Okay. Bisa kalau sebulan. Bisa lang. Bakila manje bakila. Nje mfana nobulave lo unjani. Ngathi abantu ngokuyi nami ngokuthola ba. Nje inkulu thina ke mbisi phakathi. Ngathi mfana newadumya. Nje labantu nyali ya. Ya muzi ngabantu umuzi bathanga ama hayi monje kuphela. Hayi monje kuphela. Ingile isonto le yini. Hayi bajama uyini. Isonto le yakhiwe. Ngathi ngawuyini. Iyachithile kunjena insani ivela imoto ani? Uyayichitha imoto. Hayi bengikhulumela ifoni ukuthi mawuyichitha ngithi vele yabe ingasacharge. Hayi umbhadele ifoni. Oyilethe ngayo emuva. Ha, nangu mfowethu. Nanda thola ngisebamba ngodonjelo lokho eli-fresh omama bamsobe lokho eli-fresh so. Si-fresh. Ekhaya kusho kumnandi laba bezohlala ekhaya. Uzohlala. Angizabu. Ngiyafuna mina ngividiyo zomani. Ngile 4. Uzamini kuyi-1 ka. Abafana ndizakunikeza. Thini melody? Hayi ngayi inkazana. Le nkazana eyodwa. Umnake kaCaspin. Ngile nkazana lokho yedwa. Caspin i-1. Iyi-1 sekugcineni ngomncane. Ngaba yi-2. Angizangu-afro ngithenga ichaya la wesi-3 zabo wesi-4 yaba umfaka intombaza bekimtshela izolo. Ngisithi ichaya la wesi-4. Mina ngithi zami wesi-4 zabo liyaba yintombazana. Umkhonyana wathi kasafuna umntwana. Hayi vele phela u-afro vele bathi thina lo abantu abethu bayalingana singasathola abanye abantwana Afro kuqala tuqeda i-form 4. noma uyalanda bayalinga abantu sitshiyane nge-1 year. Ngimbonanga khona la uzangikhalela ukhona kade sendlini phakathi. Angimbonanga la ngibonile ukuthi Hayi bonke akasabakwazi. Ninjani nathi? Ngiyaphila. Bayaphila. Bese kwisikhathi engasokolisi kangako shuwa uNkulunkulu phela uyabona. Ngoba thina abazukulu sabaleka sakhona liyasala lobantu. Lokusendaweni yakho. Kuya kuthathimela bazali.
i-right waba nale yi-1 liyabe selinsitha ngcono libuye kumele so